يا بنتي اسمعيني، عشان عيب اللي بيكلمك لا هو صغير ولا هو قليل. واحنا كمان مش صغيرين يا استاذ احمد عشان يتلعب بينا الكوره كل شويه. احنا ما ردناش علشان انا طلبتك بالليل بعد اللي حصل بعد اللايف بتاع حسام، قلت لك اطلع معايا قول ان حسام هو اللي لغى الميعاد. مش هينفع اطلع معاكي. قول ان حسام هو اللي لغى الميعاد، انت رفضت تطلع. بقول لك اهوت، انا قلت مش هينفع اطلع معاكي لما كلمتني بالليل. لا انت لا ما قلتش كده. كل مشوار وكل حاجه انا بعملها. لا انت ما قلتليش كده، انت قلت لي لا انا مش ههين كرامتي، قلت لي انا مش ههين كرامتي عشان شويه ناس زباله، لكن انت ما قلتليش انا مش هطلع معاكي، قلت لي انا مش هطلع عشان مش هطلع ههين كرامتي عشان شويه ناس زباله. بالظبط. طب يعني ايه ده؟ شهاده حق يا استاذ احمد، شهاده حق قدام ربنا قبل الناس. يا ست الكل انا عايز اقول لك على حاجه، زي ما قلت لك كده انا مش واحد صغير. انت لما امبارح مش طلعت ولا اول امبارح طلعتي اللايف اللي انت بتقولي عليه واتكلمتي،